Сыргаков Жолдошбек, жарандык активист. Менин сиздерге кайрылуумдун себеби мына өлкөдө 90-жылдан бери келе жаткан коррупцияга матырып, могу кыргыз элин чүмчүтүп, ушул акбалга алып келген коррупционерлерге Садыр Нуркожоевич жакын арада, тез арада чара көрөт деп мен үмүттөнөм. Мисал айтсак, Абылгазиев экс-премьер-министр өткөн пандемия учурунда канча деген 640 миллион доллар бөлүнгөн акчаны мисалы сол жөнтөгүнө соп эткизип туруп адамдарыбызды могул жакта кырылып атканда басып алып туруп кетип калды. Ошо коррупционерлерге, эски мисалы Жумалиевтерге окшогон коррупционерлерге мынакей Сыймык Жапыкеев өзүнүн башынан баштап көтөрүп баштады. Мына буюрса эмеге келди, бийликке дагы келди. Биз аны жарандык активисттер өтө жеке контролго алабыз бул нерселерди. Азыр өлкөдө кичине баягы стабилдүүлүк келбей жатат. Ар кайсы жерде ар кандай каша болуп атат. Кайра эле мынакей аркасынан бир коррупционерин кетирсек, мынакей азыр мына аэропортко Мекеним Кыргызстан партиясынан жанагы Үзөн Сыдыковдун уулу келиптир. Бул акылга сыйбаган нерсе. Биз коррупционерлерден негизи кандай десек, биз коррупционерлерден негизи тажап бүттүк. Бири келет кустурам дейт. Мынакей мисал айтсак, кече күнү эле мурда күндөрү айтты Ташиев. Садыр Жапаров өз айткан. Матраимов камалат деген. Эртеси күнү кайра айтып атат. Күнөөсү болсо камалат деп атат. Бирок Ташиев келип срочно камайм деген, кече күнү эмне кино болду билбейм. Матраимовду момдайынан нарушник күндүз салышты. Кечинде келди дагы Матраев момдайынан сотко качкала деп туруп эле сотко келбей эле бир туш отойго келгендей эле чуркап кирди. Соткочу. Кайра чыгып туруп эле бүттү, боштондукка чыкты. Биз революцияны эмне максатта кылдык анда? Эмнеге жананча киши жарадар алды? Мисалы ал жерде бир адам өлгөнү менен, мына менде эле кичине точка бир эме болду. Бирок мен больницалардын баарын ушул убакка чейин кыдырып эметип жүрөм. 100дөн ашык бала адам орукчан болуп калыптыр. Бу эки көзү көрбөй калгандар болуп атат, эки көзү. Даже бир неме агып калгандар болуп, 12 бала көздөрү агып калыптыр. Бирөөсүнүн ошол жерде көзү көрбөй калыптыр. 112 бала азыр биздин медициналык жардамга өтө муктаж болуп атат. Жанагы өлүп калган коррупционерлер, Жумалиевке окшогон жана миллиарддарды басып жаткан эмелер, ошол азыр балдарга срочный түрдө жардам берсин. Өкмөт тараптан ал 700дөй бала жаракаттын 112сине медициналык жардам эч биздин өлкөдө бере албайт экен андай жардамдычы. Биз революциялык жолду эмне себеп менен кылдык? Ушул жаңы иллюстрация болсун, жаңылансын. Эми жаңылансын десе, тазалансын. Эмесинде болдук. Ушул эски бийликтен, эски коррупционерлерден тажаганыбыздан кутулалык деп болду. Бирок мен ойлоп атам, революция өз максатына жетпей баратат азыр. Көз карашта жетпей барат. Эгерде мынтип атса, Садыр Нуркожоевич дагы ашып кетсе 1,5 жылдык мөөнөткө эле барып калат. Ошон үчүн эсиңер барда этеңерди жийип, мынакей кече уктум тиги Айбек. Таксист, СМС таксиде жүргөн. Тиги эме Талас областынын губернатору болуп барыптыр. Таксист жөн эле СМС таксиде жүргөн. Бирок баягы жарандык активист башы бар да, бирок чындыкты айтып жүрөт, жакшы анысы. Бирок тажрыйбасы алга жетишпейт. Губернаторга тажрыйбасы жетишпейт. Официанттардан налог алам. Жетишпейт. Орто партиянын деле мисалы немесин. Биз ошон үчүн булардын баарынын эң биринчи негизгиси мынакей могу Абылгазиевден башташ керек. Эң биринчи негизгиси мына азыр Сыймык өзү жеке контролго алып, чек араларды жапты Абылгазиевге. Бирок ошону иш жүзүндө мына баштала элек. Абылгазиев жөнүндө мынакей тергөө иштерин эч кандай башталган жок. Жөн эле бир кино болду, Матраимов жана неме дегенчи, нарушник жана Матраимов деген болду. Башка эчтеке болгон жок. Ошон үчүн мен кайрылат элем Садыр Нуркожоевичке. Тез аранын ичинде могу коррупционерлерден биринчи кутулуп алсак, жегиштерден могу кутулуп алсак, анан ишибиз мондай кичине алдыга кичине мындай неме көрсөтүш керек да.
результат көрсөтүш керек. Результатчы. Результат жок болсо элдин ишениминен чыгып калабыз. Элдин ишениминен чыгып калат Садыр Жапаров. Эл азыр Садыр деп жалгыз Садырды колдоду. Эмнеге башка бир чиновникти айткан жок ошол күнүчү? Эмнеге 120 чимкиректин ичинен неужели бир тазасы жокпу? Бирөөсүн айткан жок. Жалаң Садыр деп мына 11 күн алыштык турабы? 11 күн Сооронбай отставкасын бербей ойнотуп, сен премьер эле болуп иштей бер, мен президент эле болуп иштей берейин. Мен 2 ай туруп турайын дагы деп. Болбой эле баягы элдин таламы менен мына Ысык-Көл гостиницасына чейин күнү түнү мына гостиницалап жүрдүк. Күнү түнү жүрүп мына отставкасын алдык. Бирок баягы менин көз карашым кайра эле баягы кайталанып баратат да. Мисал алганда эле мынакей биринчиси Үсөн Сыдыковдун уулу келди. Эки мына турабыз могул жерде Нариман Төлеев, эски бывший карышкыр. Эң биринчи очерет могу эмени Абулгазиев. Эң биринчи очеретти мен ошол Абулгазиевден баштасын деп эметем да, Абулгазиевден. Да, Боронов дагы бар, бирок Абулгазиевден эң биринчи очерет ошо өлүп калган коррупционер ошол. Ошондон ишти баштасын деп мен суранып кетет элем. Для того, чтобы назначить руководителя необходимо согласие согласовал с нами. Еще раз говорю о том, что 6 айдын içinde Версайдан курау, за последние 6 айда Версайдан курау, то есть и болуп калабыз. И в этом случае что? Милочка. Елдің қанымын өтпей кетшіңіз керек. Bir ғана нәрсе кетшіңіз керек. Мен мындай, мынаны мен Қамақта қаламыз, сол уақытта сөйлесіп, кетіп қаламыз. Нариманға құлады. Нариманға болыңыз. Ең бар, аманағаңыз жоқ. Қаныммен айтқан бұғырды. Ешімді балдарды. Распоряжение читайте. Хотели распоряжение. Вот вам даем. Вот распоряжение. Момент. Вот смотрите, момент распоряжения готово уже. Смотрите. Только когда он сидел 10 минут тому назад, он сам не знал, что есть ли такое распоряжение. А теперь вот появилось. Видите, как оперативно? Было распоряжение. Он сам не знал, что есть такое
sportsmenler. Hey, Altay olsam ben Gel, oturma çizgiler, gel. siz Hey, deputat, hey. Hey, deputat, gel ya, otur. Gel, otur. Hey, deputat, gel, otur. At gel, bizden at gel, hey. Gel, deputat, otur, hey. Gel, otur, deputat, hey. Otur, gel, gel, bizden at gel. Ayşe, otur, gel, otur, hey. Hey, gel, hey. Hey, kimse bırakın. spor skolda я клянусь, не хочу это место. Не хочу. Потому что у тебя там на Фейсбуке тебя он спортсмен, нанятый. Bayke, 10.000 kişi çoğunluğuna var. Şaliman'ı getirse, Nariman'ı da getiririz. Biz, hatta fiziklere sallarız. Biz sizge adam çekmeden, size maraldık da, yürüdük da, okulumuz çok işte. Тынчылык болгон только да мындай сүйлөйм. Ооба. Боякты сыбалача атсалача келеде. Бак асыл болача. Коркуп ойсуңбай. Ачкыр экен. Бак эже Чувак, мэр, давай потурачы. Потурачы. азап келе, азап. Бермедиңсиң, канча кагаз берсиң? Канарасы Бермедиңсиң. Алып келчи мына, ахан алып келчи. Vermeysinler kağızı. Nerede ortasın? Nakıp olmasın. Ya azı бар дейт. Çıkarmadı, свежий. Bu жерде сұратмады, болу да мыжы. Ол өзі айтып отыр. Деп кучатпак. 5-ші октябрда барлық қачқанда еске бийлик болған қошып қачқан. Анан эмнеге 20-сында келип туруп, элдин талкуусуна коюп келип туруп, Сұрақ матыл емес, ал 5-ші октябрда бары жетішкен. Сен қандай жүресің? Андан кейін бүт бары келіп отады. ким келип атат? Ким? Көчө деп Ахмат Кайрам Низамды жоқ. Эмнеге келип атат? Басқа де, мындай қылып жалтырым. Келсе, митамдылыққа келелі. Аны сен де шешпейді, мен де шешпейді. Мына садырға орайым, çoğu. Ауа. Gelip oturuştu. Mozamdan gayrı gelip orada oturuştu. Bu beni birinci vitseli oturup oturuyor orada. Bana Yok, emniyete siz şu oturmuş oradasınız. Siz maraldık çaktan kura gelmeyiz. Siz oradasınız, maraldık çaktan. Niye sizde kava var? Kalın cuk kava var. Yok, sen... Kalın cuk. Siz yine geldiniz. Oturumuz Recep. Provokasyon kullanmışsınız. Recep olur. Siz mi? Yok, emniyete iş kılıp duruyoruz canım. Yok da emniyete kılıp iş duruyoruz. Ben 4'ten beri söylüyorum. Yok, emniyete iş kılıp duruyoruz. Biz şu tınç bolsun hep söylüyoruz. O жерде қайтарып жүрөбүз мэриянı. Ne yapıyorsun burada? Қайтасың қайтасың. Қаншасынан бері? Yok, sizler kaytarıp büttünür de. Қандай Қайтап бүткенде бізге кіршілік керек. Мына кіршілік керек. Аяқта ешкім жоқ болды ғой. Ешкім ол жерде қиын болып сүріп отқан ешкім жоқ болды ғой. Милициялар эмне үчүн турат? Эми келди да эми. Жоқ, силер эмне кылып атасыңар? Мен Могул жердечи ар бир ручкадагы экөөбүздүн акчабыз. Аскат, бул жерден келип алып, анан сен менен келген балдар провокация кылып атат. Ben жалгыз келдим. Мен жалгыз. Sen күчтүү боласың. Ол жерде Кыргыздын күчтүү боласың сен. Ким экен айтпайсыз. Ким экен? Каракасы түзөт го, уруп тагып атат го бизде. Уруп атат го. Ал депутат экен. Барча уруп атат. Эмне уруп атат? Мен биринчи көрдүм аны. Кыргыздын күчтүү боласың. Биринчи жолу Кыргыздын күчтүү боласың сен.
ber gayre. O yerden biri bir demek. İsa'nın balları bu yerda. Şu aytma. İnsan ömür tuttu balga götür. Sürüp koydu, koltuğa götürdü. Büttigrin sütte. Sen arka de. Vay, sen kırık bir şey olsun. Jaksa, Başka çeçki çekti. Siz belli. Özgür başka çeçki çekti. Siz bir yerde çıkıp durun. Gülü Ökö, sen de patronsun. Gülü Ökü'nün aldığına oranındağı Yalgız Tüleyip emez. İspisok bereli. Bakıt Sönüş döreli. Canak eme Göçökü Kapak Ökü Taşıyıp döreli. Sen kırgızsın işte olasın. Eski hasta Sadır'ın hoca Çıkan sen de bakasın. siz bu yerden oturmayın. Oturmasa men ketip kalam. Hazır da otursa. İnsanın yani isteği gelip de bu yerda tutmasa ölçüyor. Yürü ko farklı bir çok hukuk. Yürü sen o yerden. El katarı bize varalı. Sen hurmatlı jurnalistler beşinde de men gittim dep ketolar. Biz emniyet için. Hayra gel otur vallahi. Bu degen bir kilogramata bana benim için. Jurnalistler turan aslan. Sen yürüs katar ayda otasın. Men de yürüsmen. Onu esli hükümet yok dese yok mu? O kura dese kura olsun mu? Gel erkek çok olsun bunlar. Bu inşallah. Yok yüzden kalık canından aytıyorsan. Yüzden kalık canından oşondoy bolar sizler aytkanlar. Anam sen daha yürüs. Bürok bu жерде bir manevi nerse. Ming degen bala jarakat aldı. 21 bala gözünden solup kaldı. Oşolordu sizler kantip kaysı ditinger menen bir eski korrupsiyonерdi alıp gelip oturup otasınlar. Asla. Asla bulup dur. Adamlarga yardım berip kelgemeyin. Misal Люстрацияны башташыңыз керек. Башташыңыз керек. Şu жерден башташыңыз. Beşinde emniye üçün çıktı. Emniye üçün çıktı. Çaylı'nın o yerde başkanlarında biz nece? Biz nizamlı siyahata var. Hazır gelgen Kalktılar nizam verirsin. Biz niye nizamlı ülkede yaşıyoruz bu? Nizamlı olsa biz dışında çıkmak. Allah sizlerce Kırgız elinin takdırını oynamayısın. Bir adamın takdırını oynamasın. El toygan bu işte. Min yolu yazıp ben bak printermenen ben yürüsün. Bir yerde nizamda emas ki. Bu yerde elden müdök kalosu. Beşinde çıkıp nirden jarandar gözü solup kaldı. Jatat больницаларда biz жүрüyoruz. Görüp otabız. Butu yok jatat, kolu yok. Ümit emne için öldü. Uşuna keltirip nizamda жазып tutma. O 20'sında suratmatikte bir baba düşürdü. Biz aytıyoruz люстрация olsun. Люстрация nizamı girip толук kandı işlemeyince onda korrupsiyonерler chettelip kursun. Özüyle bilip aksakallık kılıp koy ben mındayla turup durayın. Yaşlardı sıylayın, mehnetin sıylayın, kanın sıylayın, canın sıylayın dese bu ötüle bu. Emniye için bu tırmış vatat oğlum ben mağa görgözüm. Ne kadar kenarlar? Ve bu vilkine karan ben yürüsmün mındayla printerden min yol çıkartıp vereyim sizlerge. Buna kovulur da bu. Aydiyan kadırdaki basıp koyuyor. Çıkargan için de çok Oşanın günce sonra kadırmenen jönle basıp koyup otmuyor. Yeme, jönme çıkıyor vaktileri. Eğer meydan tutuş kadro cevap versin. Yürü. Ne, lütfen ne demek oldu? Satır Nurga Joyç. Eğer siz görüp atsanız, jetkirip atsanız biz sizge gayrılabız, getitişek. Biz sizge hiç qanday karşılığımız yok. Satır Nurga Joyç'tu koldoyubuz. Ayttık, jardam beremiz.
Бирок мондай бирөөлөр келип туруп сиздин артыңыздан Бирөө эмес. сүйлөшүп Мактап менен туруп айтыңыз. Нариман Тулеев менен Суракматов экөө сүйлөшүп көчөгө артында отуруп мондай чыгарып алса ошол туурабы? Моралдык жактан айтыңызчы, туурабы ушул? Ошого Азизов распоряжение чыгарып атат. Колу жок, мына колу жок. Мен келгенде диалогко отурган кезде ал айтты, распоряжение жок деп айтты. Распоряжение жок болгондон кийин ошол жерде отурган. Анан кийин азыр жана Гуля деген шустрый кыз бар экен секретарь. Давай ошол мына колу жок. Элге дагы беребиз. Муну кырыштырбаңыз. Эске чыгалы элди. Эгерде калыстык болуш үчүн, мондай ызычы болбош үчүн ошону суранат элем мен мына өзүм дагы суранат элем, булар элдердин атынан дагы айтат элем. Анткени мен ошол жака өкүл болуп ишке турган. Айтат элем, мына Бакитаев, кана Бакитаев экенбиз. Бакитаев байкебиз вице-мэр. Суракматов аны жөн ордуна Нариман Тулеевди алып келбей туруп, ушуну коет турсун. Анткени биз чечип албадык. Туурабы? Колдойсуңарбы? Мен Урмат Акунов, жарандык активист. Мен ушул процесс баштагандан баштап мыйзамдуулукка чыгып жүрөм. Мыйзамдуулукка келет адам. Анан ошол негизинде мына баардык мыйзамга келет. Азыр могу жердеги агасы Алпаралы Аскар экөөбүз. Сатын Туркожовичтен жолго алып, бирени юзтер менен отуруп алып, бияктан да юзтер менен Аскар талпасына мейрам юзтер алсын. Кайсы мыйзамды ошол жолун алып, кайра келет. Азыр бирөө калды, бирөө келди. Токотуралып, анткени азыр итак Кыргызстан кабыл Дагы бир жол кайтып атат. Эгерде Кыргызстанда мыйзамдуулук болгондо биз 5-6 октябрда мындай окуялар болгон эмес, болмок эмес. Мен айтат элем, эгер Атамбаев Конституцияны жоготкондо мындай да болмок. Мен Зекебаев нормальный мыйзамдуу келгенде мындай болмок. Жаштардын үнүн жеткирип коюн деп атам. Дайыма айтып жүрөм. Биз люстрация деп чыгып жүрөбүз. Элдин астында да айтабыз. Садыр Нуркожоевичке кабыл кылса да айтам. Кеп мыйзамда эмес, кеп Mıysapsız geliyor adam.
Onlar revolüsyon çalgıslar inanmaz. Nari bakısı Nari bakısı döndük. Annenin otosu. Orada bana düşkün. Altındarım. Tuturlar çıkırlar. Göstergiler çıkırlar. Hay yukarı. Kaçlarına vermek. Çıkırlar. Ne dersin? Bunu hocada. Ne diyeceksin? Kalasanız git kalın. Sanlar. Deputatlar diyor. Git kalın. Git. Gelsin. Gelsin. Hazır sandıklarına böyle süreçtim. Acırda. Hazır men barıp kelem. Egerde agişi get dese ketem. Kal dese kalam. Biz revolüsyonu bunday nemelere kılgan emes biz tüleyip eski çiftlikler geliş için biz revolüsyonu kılgan emes biz. Uşuğa hazır bargandan keyin Nariman tüleyipti öz orduna koysun. Eğer de bu nemet örse eldin işenim içinden çıkar. Sadır Nurkojoy. Eldin kanday desem eldin işenim içinden çıkar. Eğer de eldin işenim içinden çıksa aldıda iki böbür geladat bana. Parlamentski çoğuluk dinestiki. Özü mizan çeyinde çara görsün. Bak Allah hazır çoğuluktan çarçak bizemi bayağı al. Köpçülük el biz Sadır Nurkojoy kolluk geldik. Uşulu akaçı. Biri kayra. Kaşalar bunday baştalı otat. Buna hazır özü aytti gördün mü? Ben hazır çoğulgam. Geç desem ben getem dedi. Kal desem ben kalam dedi. Siz kimden arkadaşını tanıştırmayın. Это женщина. Участвовала 5 октября. Başından ayağına çiğne участвовать etken mitingde. Buna kiçkiyderle eme aldım. Ben baştan koy çoğulsam o tüleyip kayra. Anda yeyli anda yeyli tekke geçip kalgan bu otatta. Yeyli tekke geçip kalgan. Buna hazır ayra popku. Balası var. Öteden yaptılar. Batır eti. Ben de vakıfya pastırada alır. Tüleyip oldu mu bunlar? Bakayım baştan Atambayev büyük bir kıçı kızı çıkkan. Dedi ki Gorki menen Almaty'ki vargılaçı çirip durat avtobusları. Oşonu emi karap durup biz emne elimiz mi malımız mı? Karap duru şunu. Emi kaysı beti menen uşul jerge el oturup aldı. Hiç kандай bir kagazın görgözgön yok. Janagı maga görgözgön распоряжениясы Belkina gramata men yurist notarius boluş degem. Belkina gramata bardı. Emi hazır biz talap kılabız Sadır Nurkojoyevичке da kayrılabız. Sadır Nurkojoyevич biz sizge karşı emasmiz. Jardam bергeni жүрөбүз. Kalıstık ordosun. Erten Şarimanday kılıp aydap çıkmasın sizde dağı. Oşonu aytkım kelet. Bardığı недовольны. Барды недовольны. Eskiler gelmesinler. Eskiler полностью иллюстрация. Полностью. Gelmesin eski. Gelse men ayттым Нариманга. Жөн эле советник болуп зарплата албай, Келинбайдын мерге орун беребиз. İştey ver. Жөн эле. Вообще волонтер бол. Мисалычы. Жоқ, советник бол, тажрибаң мол бол, ашып башың ооруп атса. Бойыңыз чече. Маскаңды алып койчу. Шарды, мына филармонияныдагы, мына университеттердин баарын Исхак Разаков курган керек болсо. Dostlarım var, okugan. Мындай эле айтам силерге, калыстык болуш керек, калыстык. Мындай калыстык болуш керек. Баарыбыз азыр талпа чогултпайлы. Мына уже башталды. Азырчы.
Yaşlar belgile. Onlar diye böyle odak böyle yaşlardı. Bana canal vayke, mantıklıklarda böyle odak. Takıldı o vayke. Gerek olsa uşul vaykeler satkan o ağzı. Nerede canım yaşlar gel. Yaşlar. Şaylar işler satıyor. İşler çıkarma. Canım mı var geliyor buraya. Aldanma Allah yaşlar. Ulan toka birlik gerek. Toka birlik gerek. Dünya olsun yerli bu abi. La yaşlar turat bit. Nazmi almayken. Aldanma İstegim yok. Öbür kolu oradan kadar ibat söyle. Varca sana. Kurdaya bari. Kur'an'ı bilek. Sakallarım çıkıyor. Sen kimsin? Kalktan gel. Ya, hayır sıcakta. Kalktan. Ben hayırman ders mi sana? Hayırman ders mi sana? Ben hayırman ders mi sana? Ben hayırman ders mi Hey, Nariman. Hey, istesin Nariman. Hey, Nariman ders mi? Kimdi koyuyorsun? Kimdi koyuyorsun? Ay toltura, bolçu kişi toltura. Kork böyle koy. Allah liman verecekler kalat. İşte çıkıratın limanlar var. Toltura vallar var. Ay nariman seval tutmayın. Bulaşka tutmayan vallar var. Yok işte kaçıranlar var. Narimanda jakşı niyet yok. Yok anda jakşı. Al ceviçet. Ben 7. aprelde okçuyum. Ben 5'inde de ocağın uyda durdum sizler beren. Ben size babamlar bayılsana ben getirdim. Bana çakırsın. Toka tetkilemez. Ben dayarım lan. Aldırmadasınız. Nerede işler aldanmış gün geldi. Yaşlar rivan. Aldırmadasınız. Yaşlar hatta bırak aralardan koygular biz makul değilim. Aralardan yatıp bu verir gel. Eskiden tezahür yoksunlar mı? Bırak uçmalar koygular verir. Kullu birelim. Eskiden tezahür yoksunlar mı? Bizine çabuk kayıp sakal bro. Yaşlar hızındaysan hayatta. Hızı çun gereği yok. Bizim pişken adam tuttuk bitti. Dış var ne gereği yok. Tınçı bize tınçtık. Bana diyorsun gereği yok. Dönükler bırak. Arabamı kılıçtan vuruşuyorlar. Hatta hani göster biz de çalıştırıyoruz. O şu layık tepkin almak mı? Tepkin ait olmaz. Varsın bu yüzden tepkin sayılan geliyoruz. Hey yaşlar. Azıcık kız. Kadir vurmadı. Kanka kulakta ötte. Babanın koku. Kanka dediniz. Hey 3 saat düzeyli mi oldu? Hey hiç kimse kim böyle oldu? İşi geçti oğlum. Varna mı var? Sen kim böyle oldu? Bölgün çok kimli. Nasıl bozdun?
Oşunday söz verdi. Askat varsın. Kalada çıksın. Ana kurbaca karşısına varsın. Yakta el çeşmede. Biz çeşme. Hoca işleyecek. Yaşlar kaldı. Biz işleyeceğiz. Buralar. Koşun Assalamu alaikum. Sadır Japarov Nurkojevich. Men eldik жаран катары жана сиздин колдоочуңуз, тарапташыңыз катары сизге кайрылам. Урматтуу Садыр Нуркожевич, сиз бизге курултай уюштуруп бериңиз. Момундай башаламандык болбойт. Сиз элдин үнүн угуңуз. Биз сизди элдин үнүн угат деп, мына мен Молдованка чейин барып катышкам сизди бошоткондо. Урматтуу Садыр Нуркожевич, муякта эң көп чоң маселелер бар чечилбеген. Кадр маселеси өлүп баратат. Биз революцияны эскилер келсин деген эмеспиз. Садыр Нуркожевич, сиз эртерээк колуңуздан келсе пресс-конференция элге өтүңүз, элдин үнүн угуп бериңиз. Биз сизден өтүнөбүз. Садыр Нуркожевич. Аэропортта айтпайчы братан, бакытсыздык келип атат. Аэропортко да бакытсыздык келип алыптыр деп атасыз. Эскилердин баары келип атыптыр. Садыр Нуркожевич, жаңыланууну калаганбыз. Биз бир аңдан кайра бөлөк аңга түшкүбүз келбейт. Сиз биз эптеп аңдан чыксак, кайра бөлөк аңга түшүп атабыз да. Башаламан болуп атат. Кадр маселесин туура пайдаланыңыздар. Биз сизди колдоп берели, мүмкүнчүлүк берели деп атабыз. Садыр Нуркожевич, биз сизди түшүнбөй бартабыз. Мен жүрөгүм сиз деп соккон, үмүтүм өчүп баратат. Үмүтүм үмүтбек менен өчүп калбасын, Садыр Нуркожевич. Сизден суранам түздөн түз, эртерээк пресс-конференция, элдик курултай уюштуруп бериңиз. Кадр маселесине шашпаңыз. Биз тазаланышыбыз керек. Тазаланып алгандан кийин Кыргызстандын келечеги оңолот. Антпесеңиз азыр сиз дагы ээрге кыйшык отуруп аласыз. Башымды кессеңиз кесип алыңыз. Бирок мен чындыкты айтканга акым бар. Садыр Нуркожевич, моуреки кырдал түздөп кетишиңиз керек. Момундай кайра эле эски атка минерлердин бизге кереги жок. Бизге жаштар келсин дейбиз. Тажрыйбасы бар жаштар келсин. Урматтуу Садыр Нуркожевич, мен сизге үнүм жетпей атат. Мынакей мамлекеттик чегара кызматкердин төрагалары отурат да сыйпор. Эң коррупционный, эң чырмалышып калган, ошол эле чындыкты айтып чыккан Талгат Аламовдун өлүмүнө түздөн түз тиешеси бар. Жүрөгүн ортушкан. Урматтуу Садыр Нуркожевич, үнүм такыр жетпей атат. Эмне үчүн отурат ошол шакалдар? Урматтуу Садыр Нуркожевич, эртерээк пресс-конференция өтүп бериңиз. Элдик курултай уюштуруп бериңиз. Мен бошобой атам деп көмүскөдө жатпаңыз. Сиз элдин үмүтүн өчүрүп аласыз. Ошого жеткен үчүн, эметкен үчүн келишти. Нариман кереги жок. Келеши күнү биз деген шайлоого нааразы болуп чыкканбыз. Могулдар, бандитчилер келсин деп чыккан эмеспиз. Түндү каршы турабыз. Чыгып кетпейбиз бул жерден биз. Ну голландский гурменден не жашоо бүтүп калбайт да. Ай адамды ойлош керек да. Адамды кара чыкканда кыйналып атат. Мына алардын балдарын кара, жап-жаш. Бизди кара мына канчадагы киши. Биз деген действительно алды, жеди, тойду, айланардыларды эмне керек? Койсун башканы. Болду. Нариман Тулеевди алып салыш керек. Керек жок Нариман Тулеевди. Нариман Тулеевди между прочим койсочу, ал уже жеди, тойду. Ал эми бир жашка Данияр Урицкий тернат берсин, Бакиевди тернат берсин. Шаарда алаканга шаарда алаканга салып билет. Тулеев, например, ал уже бербешти жүргүзүп алып кете алат. Өзүнүн замдарын жаш балдардан бирөөнү койсун, замынын замында. Иштейт Тулеев. Биз акчасы жок эле бир кулактан келсем, керектен Тулеевдин өңүндө көрөлүк. Мен просто ичегени билем. Ошентип салгандарын билем. Гүлдөрдүн баары, голландский гүлдөрдүн баарын алып келип тигип, шаарда оңдоп келаткан. Просто башына бергенебиз Бакиевди. Тулеевдин аркалап Бакиевдин жети бир тыганы, мурун кечкилер ошолор жеген. Шарды айтам. Даяр окатка. Булар уялбастан кантип келди мен түшүнбөйм. Жаштар келсин
menen el satılbayt. Tüleyev'tin gelişi 100% nizamsız. Ha, ardayım ele kural bolup kılasыңар. Uruşpagıla, tınçlık yolu menen çeçilet. Büyük mıyzam çeginde çeçilet. Egerde kanat Askat Osmanov menen oşo biyaktın bir ökülü getdi. Mıyzam çeginde eger prikaz çıkan bolsa kalsın deşti. Bolboso getsin deşti. Ema köpçülüktü talabı getsin dep atat. Bирок mıyzam çeginde uruşpay jakşınakay ынтымак менен turalar. Ekekiden jakalaşıp kısıl jayan bolboylu. Mana oşo 5-Oktябрдагы революциянын катышуучусумун мен. Түнкү saat 11'de girdik. Dagы мен oşo saat 3'kө 5 minut kılganda ак үй алынды. Men oşondo 2 balamды okko tostум мен. 2 balamды koşola kelgem. Ийнем dagы 6 girdik. Oşondo кенедей балдар ок менен учуп, ок менен koşo. Oşo oktun arasında oynap жүрүштү байкуштар. Алардын жүрөгү курч экен. Чындыгында ушо эски бийлик кетсин, жаш балдар келсин, жаңы жүздөр келсин десек, чын эле бүт эле эскилер келип атат. Мен деле ушуга таң калып, нааразы болуп турам да. Адамдар Ушкан жок, ушкан жок. Эки адам бөлөп бар, кыргызды бөлөп. Bölmeyin, eşim ölmeyiz be. Biz Piyana'dan Öyle söylüyorsun. Ayol, ne işin sürekli? Bayke, ben size bölmem. Yaşlardı bölmüyor. Birbirini cep korup demek kılmakla. Çeçile durgan nerede? Artık gelip durup çıkıyor. Harbi cümle de baykenle. Onu bayken kesindir. Nekiye böyle otasınlar? Şu hadiyesi dönüp duruyoruz. Ne tutuyor aklım? Estağfurullah. Birbirini nerede? Onda tutturup kırgızga düşman bolgon tur emes nerse. Iymam menen iş kıgıla. Adam gerçilik menen iş kıgıla. Bu neseni çeçe durgan nerse. Biylik mi biylik kuska gelip durup kesçi bize. Milisionerler seler ne kılıp durasınlar yerde. Seler eldici bromdetini tamaşa kılıp yerde turbağla. Eldi bromdet tınçıtıp tınçtık yolga alıp geldiler. Biz mıyzam çekiden yaşayıp. Biz kırgız bir tuğanbız Momu musulman. Akirette dahi cer astığa vara durgan insansın. Doktor. Uymam sen mene kıykırışkan menen bul nese çeçilmek tuğanlar. Nay kelişip bir tuğanday bolup kırgızga düşman bolboy birbirini urmattap, siylap, kadırlap alan neme kılıp tura çeçim menen bartır çeçilsenger alhamdülillah jakşı derse çeçiler tuğanlar. Tura emes mi? Teyaktağılar tura emes dep çeçsin. Siler kelip alttırıp bardığımız kelip alttırıp men dağı genç koldan gelip kelip alttırıp meniki tura bul bolş gerek bul ver tura emes barımızdıkı bir yerde turganımız tura emes. Minister kessin oşak kelsin. Davay seler neme kılıp eldi tarattılar tuğanlar.